nas vjernike danas je veliki dan. Dan i veliki praznik. Praznik koji se zove Blagovijesti. Uz veličinu ovoga praznika posebna je radost što nam baš danas na Blagovijesti je stigla ova ikona Hilandarska Bogorodica Trojeručica. Danas je također veliki dan, a možemo i kazati velika radost za ovu parohiju ovdje u Frankfurtu. Danas, draga braćo i sestre, je 8 godina od kupovine ovoga hrama i prvoga bogosluženja u ovome hramu. Za današnji praznik Blagovijesti možemo kazati da je on jedan od najvećih hrišćanskih praznika. I sveti oci su rekli, a i sam početak današnje pjesme, današnjeg tropara kaže: danas je ovaj praznik početak spasenja. Ime i naziv ovoga praznika, Blagovijest, sama nam objašnjava svoje značenje. Blagovijest, blaga vijest i radosna vijest. To je najveći i najznačajniji trenutak u ovoj vaseljeni, jer Gospod šalje arhangela Gavrila da se javi Djevi Mariji i da saopšti veliku i radosnu vijest, poslanu od Boga, da je Djeva Marija izabrana i da je ona blagoslovena i da je ona ta koja će roditi Sina Božjega i Spasitelja našega. A da je ona predodređena od Boga, vidimo iz toga što je njeni roditelji, prvosveštenik Joakim i Ana, u poznim godinama dobijaju. Taj izabrani Božji dar dobija ime Marija, a zato njene roditelje i nazivaju Bogoroditelji. Kao dar Božji malu Mariju sa 3 godine odvode u hram da je posvete Gospodu Bogu i ostavljaju je tamo da živi. Svoj posvećeni život Bogu u hramu, u svom tom vremenu, ona se udostojila te prevelike časti. Bog je nju udostojio da ona bude ta kroz koju će Sin Božji doći na zemlju kao Bogočovjek, da ljudima daruje sva nebeska blaga i sva nebeska dobra, sve vrline, vječnu pravdu, vječnu istinu, vječnu ljubav, vječni život. Darovao nam je da se kroz njega spasavamo. Sveta Bogorodica, koja je Boga čovjeka rodila, time je postala časnija od heruvima i slavnija od serafima. I ona je poslije Gospoda Isusa Hrista najsvetije i najuzvišenije biće na nebu i na zemlji. Veličanstven je ovaj trenutak danas, draga braćo i sestre, baš danas na praznik Blagovijesti, na svetoj Evharistiji, da stojimo pored časne, životvorne i isceliteljske ikone presvete Majke Božje, Hilandarske Bogorodice Trojeručice. Draga braćo i sestre, veliku zahvalnost dugujemo duhovnom pastiru i učitelju našemu episkopu Grigoriju, koji je dao svoj blagoslov na zahtjev vaših sveštenika ove parohije, da u ovom velikom časnom vaskršnjem postu i ovoj krstopoklonoj nedelji, da se molitvama svojim pomolimo pred ikonom i poklonimo pred njom, ikonom presvete Majke Božje Bogorodice. Istorija nastanka ove ikone. Jovan Damaskin, veliki crkveni pjesnik i pisac i istaknuti borac protiv ikonoboračke jeresi, biva kažnjen odsjecanjem desne ruke. Držeći desnu ruku, Jovan Damaskin se cijele noći neprekidno molio pred ikonom presvete Bogorodice da mu iscili ruku
kako bi on nastavio svoju borbu protiv jeretika. I čudo se zaista dogodilo. U znak zahvalnosti svetitelj je dao da se izradi ruka od srebra i da je postave na ikonu. I od tada, od 8. vijeka, ikona dobija naziv Trojeručica. U zahvalnost Gospodu i Majci Božjoj za veliko čudo isceljenja, Jovan se zamonašuje i odlazi u manastir Svetoga Save osvećenoga u Judejsku pustinju. Prije smrti Jovan Damaskin je prorekao, a poslije 5 vjekova njegovo proročanstvo se obistinilo, da će u manastir doći na poklonjenje ikoni naš srpski Sveti Sava. Zavještanje je bilo da se Sava srpski daruje sa tom ikonom Majke Božje Trojeručice i da se daruje sa igumanskim štapom. Početkom 15. vijeka Studenica je postala meta turskih osvajača, te monaštvo najveće dragocjenosti skriva od Turaka. Božim promislom ikonu postaviše na magare i pustiše samo magare sa ikonom, da ga ikona Trojeručica vodi sve do manastira Hilandara. Krajem 15. vijeka u manastiru je nastao veliki nesporazum ko će biti iguman manastira, a za vrijeme jednoga večernjeg bogosluženja se sa ikone jasno čuo glas presvete Majke Božje Bogorodice da je ona igumanija manastira. U toku noći na čudesan način ikona je prešla na igumansko mjesto i od tada je ona postala igumanija i zaštitnica manastira Hilandara. Mnogo čuda i mnogo isceljenja od raznih bolesti se desilo pred ikonom ove Trojeručice. Ova ikona ovdje će biti u hramu sve do sljedeće nedelje. Hram je svakodnevno otvoren do 19 časova. U parohijskom pismu ove parohije možete vidjeti predviđene termine bogosluženja i kao dešavanja koje su vezane za ovu parohiju. Na početku sam rekao da je danas 8 godina od kako je ovaj hram kupljen i od kada se u njemu Gospodu Bogu vaskrsnome molitve proiznose. Dolaskom Srba ovdje u Njemačku pojavila se velika potreba za bogosluženjima. Naši sveštenici su u teškim okolnostima prilično se dobro snalazili i pronalazili rješenja gdje će bogoslužiti. Rješenja su postajala i rješenja su se pronalazila. Ali naša želja je uvijek i iznad svega jedna. Želja je da imamo svoj hram i da kažemo da je to naš hram. A sada, draga braćo i sestre, sa ponosom i radošću kažemo da je ovaj hram naš. Hram koji je posvećen Hristovom vaskrsenju je naš. Hram je naš zahvaljujući velikom trudu, velikoj organizaciji, mudrom rješenju, velikom naporu, velikom upornošću vašega sveštenika, oca Simona Turkića. Otac Simon je pronašao ovu rajsku oazu, a uz vašu pomoć, vas vjernika ove parohije, uz pomoć ljudi dobre volje, koji su se ugradili u ovaj hram sa žrtvom ljubavi i upisali se u knjigu dobrovoljnih priloga i dobrotvora. Ovaj hram se polako počeo opravoslavljivati i
dobijati izgled prelijepe ljepotice koja krasi ovaj grad Frankfurt, koji je ogledalo nas Srba i ogledalo kome se divimo kada smo u njemu ili ispred njega. Evo, draga braćo i sestre, šta je urađeno za 8 godina. Prizor je fascinantan i oduševljavajući. Kamenom obloženi zvonik pokriven specijalnim bakrom. Postavljen je sjajni krst na vrh zvonika, koji izdaleka vidi se sa svih strana kao Davidova zvijezda. Krst koji obasjava kao svjetionik, koji sija neopisivom svjetlošću Hristovom, a svjetlost Hristova prosvećuje sve. Urađena je crkvena prodavnica, impozantni polijelej, ovi lusteri, podno grijanje, jedinstveni pod, takozvana otvorena knjiga, uređenje oltara, ikonostas, tronovi, renoviranje ostalih unutrašnjih prostorija ovoga objekta. Nastavlja se sa radom, uskoro, predivni ovaj freskopis koga vidite, bogorodični pojas koji je izrađen, a čeka se na dovoz i ugrađivanje. Radit će se stasidije, to su stolice koje će se postaviti unokolo crkve. Radit će se prelijepo dvorište, ulaz u crkvu, sala ispod crkve čitavom dužinom, još je u radovima i ima još dosta da se radi i ulaže u nju. Naravno, urađen je i široki stepenički predulaz u salu. To je slika, to je pokazatelj da je ova parohija u rukama časnoga, vrijednoga, upornoga domaćina koji ima ljubav prema crkvi Hristovoj i prema vama vjernicima, da vas sabira na jedno mjesto, da vas sabira u crkvu Hristovu. Ovaj hram je hram za buduće generacije, ali je isto i tako istorija Srba ovdje u Njemačkoj. Neka vaskrsli Gospod Bog i Majka Božja podare zdravlja i svakoga dobroga ocu Simonu i njegovoj porodici, ali i sveštenicima koji zajedno sa njim ovdje služe, ocu Slobodanu i ocu Neđeljku. Također, da oni također davaju svoj veliki doprinos za ovu parohiju. Parohija svima vama se bez izuzetka zahvaljuje na velikom doprinosu i poziva vas, ali očekuje od vas daljnje aktivno učestvovanje i pomoć. Očekuje od vas ova parohija još priloga za nastavak započetih i predviđenih građevinskih radova. Draga braćo i sestre, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača, sloga kuću gradi. Neka je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik, da bude na zdravlje i spasenje duša i tijela današnje sveto pričešće. Neka blagoslov Božji i blagoslov Majke Božje i blagoslov svetoga časnoga krsta bude sa svima vama u sve dane vašeg života. Amin Bože daj. Ostaćete na vašim mjestima kako jeste. Oni koji trebaju se pričestiti, da sveštenik priđe da vas pričesti, a vi koji se nećete pričešćivati, sačekat ćete naravno